Nah, si Omat tuh. Apa jailan? Nah, si Omat datang tuh. Wow. Astagfirullahaladzim, goblok manggil orangnya. Anjak si anjing manggil. Mana ya? Mana ya? Oh, ya. Udah kemana nya? Kan barete kiwae. Si Ableh mangkat. Oh, kau budak sukan manggil si Reja. Di sarpi amat di lembur ya. Lembur apa kuburan nih teh? Kuat budak. Ayo, Bagong! Bagong, anak Bagong. Oh, siap. Jak kain at Bagong. Goblok deh. Welcome to Mobile Legends. Yo, pos. Naik ya bakalan mitik cuy. Weh kadi weh bantuan ngebab. Weh tank kampret. Nah, si bodong tuh. Nah, samperkeun ah. Weh jaga bes, jaga bes. Sakit tuh atuh. Goblok aing ngomong teh teh denge. Woi, kenaon? Nangi mirip coy. Semangat. Woi, ayo ngepus ya. Duh, tak budak kayak wae. Nyawan aing keur ngepus. Kampret emang anak tuyul tak budak. Kapangi ge awas tah. Duh, si Kasep ini burit. Sok tunang ngampi Kasepnya. Aing mah boga babaturan teh teu balaner. Kita sibuk ML, sibuk main hayam itu si Ending. Jailan ah ku aing. Ngampinya. Ngampi dia. Goblok, saya tak. Goblok tongkol si Ciping. Duh, poe ayam aing, duh, gila sekali. A few moments later. Bete jat. Udahan ya. Mana? Aku tahu sih ya. Aing eueuh. Main ML yuk, poin di hotspot kajian. Boleh tah Ayo, hotspot. buka. Udah hiji deui nya, saya nya. Si itu Ayo, tuh. login. Yeuh, sampeun heula. Geus kontak ku sia si itu sateh. Saha? Si Ending. Ulah-ulah ngomong hayam wae kitu teh budak. Siap. Poin di WA nya. WA. Woi, Wak, aya naon ieu nga-WA? Kadir. Daripada ente ngomong hayam kan dia main diuk. Main ML. Boleh. Di hotspot, tenang kalau. Wih, set boleh yuk. Yuk, login. Login. Ayo, siap ayo. Login. Tuh, iya kagok yeuh. Ayo ditunggu Ayo, lah. balikan deui itu. Ayolah. Geus balikan deui. Nah, budak tuh. Kenalan deh, Brak. Rame amat. Goblok ya. Lebih. Woi. Kenalan sih ya. Ayo. Boleh. Main game Eta, terminal kada kanan lupin. pisan. Ayo ngebab heula, Ayo kan dibantu eta. Ayo ngomong ke jaga, boy. Eta kade anu ka kiri tah budak. Siap. belum saya budak. Apa. Kare.
Woi, kamu, woi.